Coba yang ngopi yo, jangan kan ngopi. Terek amat, nges nyaho. Ini siapkan kopi na. Aduh, yo. Ngopi dulu ah. Buru, ngopi ya. Ngopi. Siap. Kan tenang cenah ti seula. Kang, aing buka carita ya. Carita naon? Tadi berang orang minjem duit kak Bos Aris, minjem duit 100.000, cek orang ke pemajikan. Ke orang pakai ngusep tuh. Bener ge mah bang orang budak gula. Pemajikan rek nyangu kau pakai ngusep budak teh. Tuman lihat bosna. Dah tapi naik kurang dirayu mah letik. Ya geuning jelema mana aya tuh no motor liwat kedeung ge ge. Bos. Ngopi Chan. Iya dewa. Ngopi. Bener masalah ini. Ada kopi mot. Ngopi. Ada nyion. Hah? Urang mah. Ini nu anyar. Rusuh. Hah? Telepon ke majikan. Buru-buru. Oh. Itu. Ngopi mah, aing bung mah. Dah, padahal mangawangkong weh, heula di dieu ka mana. Aduh, diatur nuhun ya. Gorengan sekalian ya. Ya, bos. Kurang kerusuh. Bukan ya. Ya. Lihat tempondang. Kopi. Karak dang mesen.